very important omagara gabo kind of course no magara gihanga bakoze imirimo nyinje itkureba harimo okugena nababoneza ebibuga nababiyonja ndebera mwembe bazamwe baremwe kuma mutari mwerizo ryarta kurenga ndamlaiki imwe mutura mujire nkahimbone mwisho zaho za kasasiro murinda UPDF kuba niyo yaza kubatorotora. But anyway, we thank you UPDF cyumukozire ahabwe ndembo zitari zimwe na zimwe na mnonge ziteza burengero rwizoba okuziyonja umuringo gwo kore kubecho kureberaho kandi nana okora ebirungi ahabwihanga ryanyu. Mbwenu ahadakika 13 ezari umushayiti yo kubanza ebyo ndikubasa kumanyisaho kugira ngo tuine on program eje betu enkwisi yangu na social media platforms zitu nazo basa kutuganiriraho urukubasa kurabira ha ringweje bwo kubanza no gwa Facebook ibarukweta TV West nehinda niyo page yitu kandi ka hashtag kitu nisisimuka then X handle yitu at TV West UG okuyena twayigaranjireyo kandi twaturina live aha YouTube tinkwenda ngo sigare nyuma mwana wanje aha bwenshonga nkezo twina WhatsApp number yitu na hono basa kutwandikiraho kandi message ya utike direct ya note mushanju mukaga 2 98 82 nkaga nibiri wena byo nabikore urukutwegitaho nabwanyuma twena tubase kwanisigana no ku updatingana okuyika aha page emwe twena tubase kwa abanya-Uganda abahurire abari kwetegereza kandi abari kubasa okuyihihana omuhanda mbwenu tinkumanya mnywani wanje Vincent Mujuruzi embera nogerebo tambe ntakwererukiro wishemo kwe nijetije embera ter kubi honor that school fees katkwata mwete bwana bwagireyo bariyo basibirayo kare atrista ni binecwe gaba ana ni mahisa kwa bwa humurukiri batwire nbazayo konka azizo turiyare veje kujya noza ugamba namasho hatshintu fero kwera twara hwezero nerekuri utaza utembweno atuba kwitegereza tere ndubona kwantine I go there yes kandi wikareje ukari kash hati tubakutira ngo nimba ndi yahabura kasheshe atubomba jangu ninkora amabare tubakurinda muhergo kwezi nkija nkabashandaza nuko twe no chikora ningana botani chikikorote mtwire ninchikora wishemu kandi washitwara kana kurabira muto kujo tubambe izo rwaka ro kubanzo mwabaziyo nkata isaba headmaster babiraha bo muri room bakana bashaba abantu twara abana ishomero bo bakagamba na administrators okuchiro kutinduko mwana umuka Ashanga bamusijire kandi arakuza kushashura the same fees obariyo obatariyo it is the same fees hato mwana umfereza umwana ikaka kumangu mwine sente that itself nchimsharamani confidence rate sente bakagamba na kindi utazwanze umwana umbi ya fees umwana kashimeno kumuku kugenda ikikuru eje kintu kachikwata kanchaburwa bakuru bamashomero ngo abazire gendo gamena administrators umwana sho ibe byamiru kadi ugamba nabo 2 weeks twakwa 2 weeks bano konge kimuragambo chikore utazo kabiyo bakakubona ngo ezije ukabura amuheru bagatandika kuyo mwana mu class nabo umwana bikamushobera bita handi icyo wakoze ni chikuru chihemeno iki cywagambe cyo kinyi kashinyoniza iyo kagama nabako abantu ntibashaba ngo tukikore kandi amuhatubire biryambero tokuzayo umwana tumutwire ngo bamwanga nabo to barebire mwini bibuza by'umwana hato umwana wo kuba nafero kandi ahakuza kugera after 2 weeks nabo shasho shasho umwana atashomye tabakusharezo kugira ngo wika batari yo kandi bakikora twine paparaza makuraha twina makuru go gwenyini twine byinji ndiza kutaya isomo serukare hanuya okurwa mu second division hanuya makenke kandi naiza kwana tugambira ahakirecho chikuru tareste ya nyesakare cheroche tareste tati this today hati nyumazyo mbeni mwe expectinga reka kutebeze origin yake tarehe site chiro cha kwanza hayiruka makanto mwenu abari yo kwiza eve okay mwena ata uja mwiza hatu washuti tareste is today bita handa kana fire na ndia ndo giga mwenyu nasho wachera
obo bwigo bunareba aha haremerwe bamutwara mu irware rya Gakani yo muri Kenya ubwo abarya Gakani Agakani secondary school ubwo na Gakani Agakani manyabizira cyaba Agakani everywhere yawe kine cyabata gukora nako sabantu bakurenge 13 wanda kumubwinyi babo banzo barotomo babiri bashatu koraze kusigana bibiri bishatu bitanu hata yo nabakozesa wafere Lisbon is found in Portugal. So I mean zabantu bireba tubine nebindi vinji banitwe yongera gumanita cyatera cyakubira 17 zari nko musheyi yo kubanza twaza kutandikira bushenye riye mpango etarshema sara presa korono engineer wa district ya bushenyi mbonimpa chiza Barnabas akwasirwe kandi takwasirwe ba polisi takwasirwe mai akwasirwe abantu baburijo na naba ankore civil society bagira ngo mwene ntumango akasente kakija akatwirekine kubanka kora ibintu bitari umwe na bimwe harumune cishayi cyakabushaho konka wayiko mucishaye cyo harumwe byina nko kuba kutimbe cyina cyo kuzika mwente konke sente zo kuchikora zikashohora niwe engineer sente zo kuhiko billion ishatu bajango emyaka ebire kuratine bakatunga sente ziri kwingana billion ishatu okubasa gukora ebintu bishime kwa mbikorwe birimwe nkuto ebirumu seed school ebirumu ebishayi nkebi ngukonka wahikaye cyaye cyo no kireba sente zacho zo kuchikora zikashora kandi engineer namanya hizatorire inje kina no kireba mwami Vincent tinkwenda ngutaza kuturarga uje twatabweza je eco ne kina kiriyo mu kishayi so abantu babutosha no what is that what's that arinja ku elkaneria yakiriye na kina hakiri nyine ahubwo no mwaba ankore civil society bamushanjira mu office Kakonge yes bamushanjira mu office bamukwata bamutwara bamuhayo mikono ya polisi kugira ngo government igire cyakubasa gukoraho abuko abo gwabo bagushyikiriza mwene umwami Mbonimpa engineer bwa bushenyi ikitugambire nshongano kwezi mutamburire sityo aza makuru tugeine katureba bataka abantu baburizoba okubatandikire kwekorera emirimo kabaka katubarebe twenda zero gutegereza bundi bani mukora hasi yito kumubara mukore mudatorera mu magezi tukwija kutuyama abatura bebembirwa ba West Ankole Civil Society omuru Bushenyi erizo babayekoramo umurimo bakwata engineer wa district ya Bushenyi Barnabas Mbonimpa ogu natekatekwa kuba buzire okwembarira ya sente zo kolecha icyakabushaho seed school eziri kwingana miliyoni 300 ne sente zenguto ezari kutekatekwa kubatwire narya enguto zitarukorwa nanakacha kubemba tekateka ngo bakakoraho kahwiriho kandi contract ryo mezi mingi kubekeriye ko kwa gatanu mu kwa mukagaho ati yaza umukoko kubanza mu kwa kabiri tikahwire akozire kintu cyikucira yo bumuno tine cyaye kindarebero mu nsomo echo kubasa kushanga ngucirume kina noza muhwerera achumara twamwaru restinga tumwino mu office ye so itotriyo tumanyisa tumutwara polisi wahadika statement byasanga bisotinga na government yaje yogamba kintu nkandika nana buza accountability ya 1.5 billion mwine 3 billion zimutungire omutu finance yazi muzikozise mutakiriyo neza kwemera emyeze etari yasigarayo ezo zona muzikozise government ne bahemera mu bizere kutujwekera mu kishika mu bya mu bizere kwekora kandi umukora abanyigana so twizere ngo utwanjuru rugo tuye no kore sende zituna munonga hazi gwatene shayi cyakabusha twija ku matuti ito ngabashanye district tugira buwo nde mu adiburu ngakare hari abasirikare ki mugira twija kurwana n'ibintu no tuboreke ejoboza yesente zo kore shayi cyakabusha kandi tuboreke na seta z'icuru twenda tware utashitama tukaza kunyuzana niyo manye n'ibyo twatakwera twenda kunyuzana niyo ogu yabanzo kweshere ko muri yenje rwa koti ya Bushenyi bwa nyuma yo kucimanya ngo benda kumukwata bitweki ticyamuhwera aba bwa nyuma yo kumukwata batandika kuronda abandi abari kutekatekwaho kuba bazirire nawe kataka
these are investigators who are there first. Because not all suspects are brought to these cameras. The journalists do what you want, then after we are taking our other measures for you, we need less to see you. Only with time to come, we shall need much to see you. Ebino birabe byabaho mukuru wa district ya Bushenyi nagira ngo biri kugambwa aharbo nimpa timazima. We are saying tebakazirire let police investigate. Okay. Ako kukuta police investigate. Yeah. Wata bazo musango kandi yoti kuza kuzigobanya na mhodeza ninga nakora. Umurimo gwanje no collectinga issue nanke area at hand. And we have collected it and we know let police investigate basanga inomusanga agereka. Gasha kwa Sheikh Abdulatif. Sheikh obayo okay. Amakuru agona kwegemerire and indeed oba musiyo mikono ya polisi nchimanyisa ngo ine kwana investigatinga ekarebe cyo bamugamba aho gabaga ry'amazima so far na abakira suspect konka hatize twakwire sente nguzikore tukarebye na biryaho biteka misi discourse tetebye kanise ayinguto zirohone zireba nko muntu and when the money was out really twatwine kwata then hati bakakuchondoza bakareba niwe zagwiro mu ngaro ingahina handa ho zagwire so far that is it. This time around it is not shame. I'm sure it's not shame. Hatgango was a charity between me and you. Twar gom lebiye bindi. What do you expect from this? No. Tega kuza kuyamuchi omugecho. Wachire baba mtwire bamusyayo warenga mbaya chairman wara polisi. Murekere polisi omurumo gwayo. Hatreka turgombindi ekirajo nkijyaho no suspect. What do you expect from this? Hati ebyo bintu byayendesha ina no fero minji. Yebare. Yaina mfero minji. Habo kuba okugamba kwa chairperson LC5 I was like akabe najati nkabenye ndabatanditsire hesha tugende kuchondoza. Wangaje nkabigamba otinda mporereze konka ati cyakore kirwe ngo nazirya mbwe nukaturebe polisi. Anyway. Twezere ko mukirajo. Twezere ko mukirajo ukora ibintu biguye. Icyayi wakireba. Esende zikashozwa bano bakimanya ninga bambagambe bishuba. Zone zatungukire oro ruhuzyo rhetoric yebiragiro ekirajo nkigamba ki let police investigating. You see wamanye bungo ukozire kigwire no batandikiraho. Hati 20 ko mukirajo. It's also possible kushange sente kuri zashobire tugwete ziramushikire na warya washitama wamure ukuna makwe. It means a lot by the way omuntu yawo na mamre no mukora buri kimwe. Nareba nkakagwa kuba. Kuyaho ekikwenda ngutwiho buri yeki. The message to run from this. No kugira ngo abantu ayibashikira kutanga kwe kwatira abantu. Abakwenu bantu bakore bintu nabo bakwatweho. Aho gata abantu batanga gukora ikintu mwe kwiyakuba everemo justice. Mahati kurataro ko tengo umuntu. Because hata abantu ayibakuza kugira ngo reka tumwetwareyo. Hari institution arona nebinda arona nachi all these bodies zakwezi kozirecho. Batandikiye kwebuza neryaro bw'abantu batandikiye kwekora mu murumo. What if they come with negative energy? Ekabamo justice. Kandi wabwenje muhunama mukahunuke nkwanzi nebugasha. Bagende babimare na police na government zabo. Barabeni babayi. Statement wajura. Bakore bati. Babimare na police na government zabo babimaro. Because now people are gradually losing trust. Yes. And confidence on systems that is what it indicates. That's what it means. So when you know azaje tunakurga and indeed nakurga you warayata hunami ina bwina kagambo kungungo mu government eje wotari muringo to kwatagana nayo so ine kuboryo muri rero hataho mama ngo mbenda natandika kubireba eze nshonga nyine katurinde police turekera acwemu otherwise ninteka mutwatatire mutwani atabantu mbakutandika kurenga hari yece cyo bakora nangashese cyo bakozire bareba mutabasa kumukora nko kwebiragira bine kwani bukora kandi barishua ngo sento bunu wazeri ngo muntu wakozire kintu hata mbakutandika kutwarira amateko mu ngaro kandi tutandika hakuboroga ngo abantu batandika gukora bitashimire mbene tukabenjera tubitangisirize systems zikora imirimo yazo nabwo nyuma abantu ba getting satisfied batunge justice then bagaruka muka bagume bategerize encwamu yebyo bikugenda mesho okorabira omurza court anibyo kwerinda na hand hon mbwenu katutiya muce tuze nama bakagita organization zitari zimwe na zimwe hanyuma aho na mnonga twenda kwetse baha UNRA yibagisiro Ministry of Works
yunura neje yabene tkorre nkuto mbwene bakagita hasi ya Ministry of Works iri kwebemberwa Katumba wa Mara aza tukashasha kandi kigambo munonga tucendeze bitongore konga hari bagisire nebindi aho kwa tukamanya ngu ecece ibakiha charita twe nayo shongora aine taranta ye hatubashera bajangu charte naza guma yeshongora hansi ya mujurizi kandi ubwo nabire umuzibu azaraza ko wa mujurizi w'umucuzo twari sano bagira ngo enamba y'abakozi eyongiro Ministry of Works ebire overwhelming kugira ngo tabaruko babasa kandi oyireheje bashangire bitongore bimwe nke cyaro yunura tina mabanja haza mabanja aho bagegurize hamagobagariyo nige yongeramo haza babatagashashwire ncuma yisango yembera neza kongera ngo bakubi tingonda kusivya yereka turebe ubwo ni Minister Musasizi abakwebembera ekitongore Ministry of Works Minister wa Works Minister wa Finance. Yes, na wari munashobora hanshongana zo zimwe katuranziyeyo abo bakire twine kace amakuru ngaga bwa nyuma ya government okwemereza imirimo ya UNRA no kugigitara Ministry ya Works abarukwebembera ministry nabagira ngo tubarukumanya aho bari amabanja gakasirira kamwe no bucweka bushatu honaba nabagira ngo mubaregwa abakozi gweyongire okurga runana bashatu okuzamitware 2 runana na mwenda. Yes, under quarter 3 we did not release funds for agencies which were affected by rationalization, on assumption that the functions, the work plans, and everything had been transferred to the new votes. What does this mean? It means now the activities which were being done under these agencies, for instance, under UNRA, under Road Fund, under UCD and others. Omurustamo rwishengerera izuba abanyishenjero bayereko kwetombitwa barukugira ngo mbaro rw'abakozi o Ministry ya Work gwaba gutagizere mubazi gorekerire kuteganisa imirimo ya ministry. So now when you combine the two, what we would want to see is the indication before RAPEX. If you add all those three, what were the numbers of the staff before RAPEX? Now that you have rationalized, there should be, if you add the total before RAPEX and then you do after RAPEX, there should actually be a drop in the total number of staff. Rwito orwa orukurga mbarara kuzishaka twantu checking twasanga bono batujyangu rya feasibility kandi itwe president akatabona directive ya twasende y'uruguturwo kugira ngo zikazuru konka nchitutangaza kurango turuha budget yes konka rugenyuma munonga kandi uburgenyuma munonga ito nk'abantu abakurukoresa n'abantu bito barukugwaho nchitwata nk'abantu. And once we release, Works will be able to access this money and we shall see road maintenance beginning to function. Okay, colleagues, and this is why you interest yourself on that spreadsheet. Yes. So the question it's only unfortunate that the person who did it wanted us to do some mathematics ourselves. Mr. Chairperson, he puts the balance without putting the release column. So now we have to do mathematics ourselves. Mr. Chairperson, we are sorry. We assumed that we are presenting to ourselves. Minister webya pida n'entambara Katumba wa Mara ayino kwatwaho ngwibanjeri yabaratashashwirwe niriza kuretaho emberambi ngwabwo kuba nirizarabura izoba gasha kwa Jime Muhumuza abari mnonga Muhumuza bw'amakurago ninjango wareba ukubwita no kwihaho buri kimwe kine repercussions zacho so ngamba kwinaho tubabwita tene byinjo turyaza kutwita kuba tutezizina ale bindarakunze you know what harimo duplication of course now see what is happening konga nyine bibashireho tugira ngo ikimwetware UCD kutwara umwaguruka je gurgarike karemwa kare tubasa kujongera ikitongore kandi kira kikanchikora jini okukwata amashanyarazi bakihaho REA bakagagarara kuri yo omunanka mother ministry ministry tuzukubasa zirambiro kurase no basa kuza kujotesha ikikopo mureke tukitaha baje ngo boye twire ikikopo kimare umwaka mbanyango handikira nanka
hatari bitongore byaye bizira iyo urakwabe hacweka ngorutindo nko kuzanya kambo ko za masheka za bwezo ko nka ngorutindo rwacweka uko tero mu yuno rutindo rwabasindika engineers bija bahikaho baterezo rutindo ko ngato izo chikorre ministry no mare myaka keji utakurabo minister permanent secretary manya so arebto abetakwenda because norenka royo yargaho ujurize no mwenda ciye cyo mutakwenda neki oburoya yarugaho ayibaye basike bukondo by'amashanyarazi natwe ngo byagomere so kokera wanjiro tisi emwe bwarto jeme kwato because so tukatinde kubanza twababuza ngo tugite bihatereke biha Arabia bitine mugasho kunkare bito abenturende bikora kandi byo bikusoronje mu mako abo bar sport no bagambira bashyiraho kungati kushanga ngo uyu no kwate kintu no chito ministry nenka bureaucracy no handika anza kugaruka mu manya yetware manya office ori abatarumu abiragira heru nagaruka after 2 months ebyo byenyine twaza kuzamuka humura abanywanyi beitu okugaruka nsakwa twine impapura z'amakuru kandi nsakwa ntayisana na umjenyi arije kwa natushobora ahampa prezeza vision group urupapuro rwa the new vision urupapuro rwa bukede na ebindi za magazine nebindi okubira kutambura nebiruganka hibizanka hintu bishanga nkahi jeneshonga kuri munonga abukora basakushanga bitura hihi niwe konka none ndo urupapuro rwa makuru orinde byanyencha karota kumanya horazihe so katumene tugaruka nawe kandi na impapuro zitsa makuru program ekiri sisimuka Omurebi wa TV West oguno mugisha go kwesingura school fees omukazana ka kwata maja TV West neja kubanegabira omunyamugisha shiringe 50 buri rwa kashatu program y'omuneneserezo okweta abo mukazanaka aha MTN na Airtel Money tera star 238 star ishatu star 10 hash zano hangure school fees ukwenda kongera umbuhereza umbyemizano utaferwa program y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda oyu no mukuru nkembaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shobutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shobutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikomenina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda Best Money Expo 2025 kutandika nebiri 14 okusya 2016 byo kwa kabiri 2025 Ijanambole Stadium Sindika video orukweshongoro mutkundo wake shongoro ahari not mushanje mukaga 2 982 dero tungo mugishago kwesimbura binji aha Valentine's Age inkadina yawe no mukundwa wawe eshashurirwe no buraro ahari Mizabibu Gardens live band hamwe no kureba fireworks butunu ebi bishagikirwe Kazire Health Products abari gukora cyo kunywa cya Kazire Red Tonic hamwe na Power Tonic Red Star Wine y'abakundine hamwe na Mizabibu Gardens abine hotel ebara hamwe no mwanya go gukoreramo imikoro
twegiteho aha programu yareba hindijire ahiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe na beninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani in expectations zina renyine ukana amawana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwe nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Ebijo mpapara z'amakuru nebikushyirwaho Lyantonde School of Nursing and Midwifery. tabarukayo mnywana wito mukahumura ko twahikomukira kempapura z'amakuru nyino rupapuro rwa The New Vision na no rupapura urwa Bukede kana nakumanyise ngusa kwa tutayisa rukumanya impapure zo kuzuru kutambura izo baharita hiryaryo ahabwa Vision Group atwine kwa tuzishanga byo ubwo ni hija muki nebindi nkebyo byona so wabo twire no missing out something this time round yenda ngo gume hihi obase okubishoborokerwa konkano nja kwintriza ntandike nana okukurebera ebirumu then nabwanyuma tubone okumwakira biti nkuruganta gambira aba budget boutique abakutuboneza bakutujweka na mnonga habwe ibijwaro byabishiki n'abakazi okubasa kurebeka jabo mwaka 2025 mbashangwa aha kizimbe cya GBK House aho mu rembo rwambarra opposite na Central Market. GBK House ni ngambejo opposite na Central Market so tinkwendo jabirre bashanje hwaho noja kwa notunga byona ebyo rukwenda iwe nko mucyara ningiwe nko mushiki abashabitu mbasa kukangayo muturebereyo muturetere tubase okujwara aba Hayes recruitment experts abambatereze mirimo omunsiza heru this time around bagamba hacishaye cha Abu Dhabi amwe na Dubai nabakutwara nibenda abantu barya hagati y'emyaka 21 na n'emyaka 45 emirimo neha iba kwendoze gukora ogwo kubanza gukora mu customer service ogwa kabiri airport security ogwa kashatu kuba aviation steward ogwa kana check-in agent ogwa katano landing ground guide kandi ogwa muheru aircraft cleaners mbwenu nyena ngo takaferwa bashanje ahamataji gabo mwihanga ryona kandi wono ndakumanya itaje ryo wanyiruringa hitere na mbeji noti mushanju ina noti emwe ibiri ishatu ina itanu ekikuru nukoda hari hasigaro kabaremwe pakaro mukaga umurembo rwambarra mbashangwa Amazon building opposite na Stanbic Bank. Then tuine aba Dubai aba day to day shopping center, day to day supermarket umuri Kijungu umurembo rwambara hataza hariya nyuma ya Ajipo Motel aha round about yo mu Kijungu aretse cyane cyabikira Maria hati yotaho mu supermarket buri kimwe cyona kiryomwe tinkwendo ye kwase ukurwo mutwe mpaka habigere kakugira ngo stari yo no muntu na nemotoka na nenyonyi ebyasigara byo ntabiryokwe esumi yabo ne not umushanje not mukaga not ibiri and they can deliver for you by the way so tinkwendo fairway tune WhatsApp namba yitu tweza futa isomjenyi witu no basana no kuburuza in case wabo tetegerize no noti mushanje mukaga 298 kinana ni 2 nkaga ni 2 hatokwe nargayo empapura z'amakuru tukugenda Dr. Isa omjenyi witu urupapura urwa The New Vision akasheshekera izuba scrap PLE new education report handed over to minister proposes restructuring sector
ebyo bishomo byategereze kubagamba PLE manyangu twena twakwatwa Museveni urges security agencies to prioritize stability. Echo Museveni achebembezaga okugira ngo ebyo kwerinda na no kugira uteka n'ekintu kikuru. 60 billion Ugandan shilling suspects go into hiding. Nabwe chamakuraga nago gariyaha abo nabo nabakwereka ahibariyo nibatora. Tokuziba manya you know nakuza mushimana makumyana. Then Harvest Money Expo, high tech farm machines at affordable prices. Kutandika nebiri 12 okuzi 16 byo kwezoku harinambore tinkwendo shembe zayabase kwetaba omukorogu omwore kogu ogwa Harvest Money. Then nyenda kumanyisa ngo twino busasi bwinjo mwihanga ahabo mugigaranganwa utwire na investing aho mbintu binji okurwa magara gensage noha tendisho kurekana agakan twatwamugambireho kandi nibinje byakozwe mwihango mu amarwaro amashomero manyabiha byo nabyo Ugandans mon agakan nyena ngo mushome omwetegereze urupapuro rwa The New Vision ontirize mpendero urupapuro ndugamba habye mipira byemzano she cranes fight amidst problems bashamwe imberate yangwi ahabwa she cranes reba yetegereze no league no financial support and living like paupers byayonjere rugumayo and Kibirije lead R1 berwa hanabyo hari mutendazi kwingana igana nkaga na nemirimo so tinkwe na ngoferwe ubundo kadire hiwakwata no rwashirinje 12 rwasharuteri izoba arikuza kutugambira tukuzishanga yashitira mu studios so tinkwe ndahati kuza kurabana then urupapuro rwa Bukede no rumi Uganda atomanye ngo nashume bintu kindagabe nto wakwata ibirasigare noza ko yanebye yongerera abaziza amakagaba nene ku buwumbi nkaga eza banke nkuru ebyana nibihuta berwa billions nkaga bakihuta so bagiro makagabo kureba what happens there obugaga bwa agakani bunikiriza ugajiro magara gensage bambe afude nareke mari mu mawanga abiri mwago abiri mwatano akoze saba na Uganda 13 mu Serena Bujagari Banka University amarwariro na warara tinka basa kurenga hwaho washomoro no cha kubicenga je then ekinde kinanta kwenda ngo ferwe omurupapuro rwa The New Vision harum pass PLE with this weekly exercise ne yambo mwana wa P6 na P7 okurgameri ya phobia nyoni naza kushanga mbishaki biri bitanu bigenda bita so mugeze mu kirikare omwana yaza gukora je ekizamuke ashange ngo nabicenga jasiko buramu okugema omusujja gwensiri kwa mu April okwa kanoko baza kubamba tujema omushisha gwensiri esira lisidwa kubana abatondo yo nimpendera banachemarira mu bibina byemizanyo nindaba batahwaha then unagamba ntinja kwaka Vipers yaguze mu police ayogeza manyi nindarwa Liverpool eita Spurs mu Carabao Cup it's a question irabaho ningate kurabaho rwarizo barwa sharuti no rwashirinje rukome without wasting any more time ntirizanya chire omwami Jeff arikuba natu shoborera akwatira n'impapuro z'amakuru za Vision Group bitandikira baturambare abacharite tubakumanya umuntu ari behind this twakwakira nine akira charite ndiregesha niyo twakwakira umuntu rwo kubanza hanyo nubwe nakoreba abantu yongera kube yanjora tutandikireho amazina ganje ni Jeffrey Byamuca ninye kura impapuro za Vision Group impapuro na magazines byo nabwo burenge rwizo ikintu tire no stambuza je nzitushikora mwire mpora amina hatantira papuro rwa Bukede rwa The New Vision papuro zingahi nizishohora shirinje zingahi then tubone kureba nizitambura zita ejo kubanza nka Vision Group twine impapuro ibiri basically twine New Vision twine Bukede. Then kushiko mu weekend tujicombining we call it Vision Weekend Vision. Okay. Yes, hako yone running rwa mkaga na Sunday harimo ibintu binji munongo. So nje tukujetera Weekend Vision. Rwa mkaga rugere yarwo na Sunday rugere yarwo. Byona tukugitira hamwe kugira ngo woda rufuno rwa mkaga wase kurufuna sana. The same paper. The same paper. Okay. Mkaga with a lot of content. Yes. Yes. Then Bukede yo? Bukede ne shobola buri zoba.
Monday to Saturday. Yote ine weekend edition. Ine weekend edition. Okay. Yeah. But konka buri izoba narimo ibintu bitakushana. Harimo different contents. Ibikushobora rwo kubanza apart from news amahuriro go buri jone gagar masya waguri hure no mango harama makuru. Konka nyine bindi kuba birumu buri izoba ne bane bitakushana. For example, I think a new vision waba mudagura new vision ero kubanza. Niho mango harimo amakuru ga buri jo then harimo na nemirumu. Wano ndemirimo ne papura byo wino kwenda kubitwara manyango mu rugo kubanza ni vision ne kwinire mirmeje then urwa kabiri harimo amakuru ga burijo then harimo ka magazine ka abana bishomero bakita teens magazine urwa kabiri mu new vision yes narimo buze kwata abana bishomero numa adolescent period narimo challenges nyinyi so one ba answering questions zeze kwata ha teams then urwa kashatu tukutiramo ibintu bikwata ha byo kushoma harimo pull out biba kugeta mwarimu challenges zo kushoma ebibuzo nanyenda kutandika ishomero ninkoranta ninzanka ebintu nkebi then urwa kana tukutiramo tenders yo wasomero nizinga they are 160. Yes. Satu wano ndatenda wagura new vision utakagurero kubanze rwakanga nono mango rwakana tenda zinwezi kubazikozirechi ziryo mwihuriro. Then rwa katano yes harimo ibintu byo buhingi harvest money. Narum kapura out questions zo kuba kubasa kurunde kurisa kuba kubasa kureberente yo kuhinga byona nibabe mu rwa katano. Yes. Then weekend nko kutwa tshoboriye narumu politics. Politics kwata parliament yebicheka byowanyu byona nibabe mu rwa mukaga na sports. Ba Trump nabo mbaba mu biro. Byona nibabe mu tubirundana je nibatandika ro kubanza mpore biro mu wiki mu parliament mu councils byona rwa mukaga babukutiraho na sports. Yes. Ejo niyo ni vision yawe. Ka Toto magazine kakargamu kantahurira kantine inakahurira. Magazine ya Toto ne shohoro rwa kashatu. Nikarundi kabana munonga narimo ibintu byo kushedinga nane byo kuteka kuronde bigambo umuntu bakutera muri leta zoronda puzzles. Yes. Yambwa puzzles ubwo umwana muyambo kutereza ubwongo. Aronda me kigambo kibura urebana yagura umutwe konka yes ekintu cyo kuteka ganje bakiri kikuru munonga then ohireho ebyebyo numa new vision nunja bintu byo kushoma tukageza kugira ngo promoting education mu ihanga ati ngoro kubanza mu new vision cyashamwe abateramo ibintu bikwata ha secondary then primary twagite kombuke. Oh yes. So nanubu ati bestinga new curriculum actually no ura twina textbook. So every Monday tubatire mu mathematics bakutira mu questions okuba kuzansweringa curriculum ensya bitari biriye byite bitwaye turonda za x ukarondo katutu bakutira mu mathematics then na urwa kashatu bakutira mu chemistry mu baba mukene twara ko kunka balancing equations zikanga urwa kana bateka mu physics urwa gatano biology so ate umwana wo kushoma numanyije wo kwihama wine za tenda wine kuronde mirimo umuhinji ni numahogo then namakuru aganda gaburijo. Yes. Nabwo tugakabura burizo. Then a new vision iba yaho. So no manya wo uri kubanza cyo kubana oyenda rwa kabe cyo kubana oyenda umwana wishomero umukozi umuhinji na niyo muntu waburije. Hati nono mu cyo kubana ndo mu new vision. Okay. Then tujya tugiraho bukede nayo ina makuru gaburijo na magazine ko kuwazigambira wasiko baramu ko kuronda sente byona ne babirumu konka basically concentrating akintu cha paspiroi mu mashomero paspiroi abo kubana mugendo mu bukede ne shohora burwo kubanza na n'urwa kana na hatirumu konka tamu yo kubanza ne yakabiri ntukira kubatera mu exercise kugira ngo abana no batakabwine notes nyingi na atokate ko comprehensive paper abana batine no mwana no gwagiro MP7 mwana gwagiro MP7 hati niziba ziri nka remedials so nbateko exercise tubatema exercise ya subjects ina abashiri njoro
urti urukumi Ushingira ukumi. ushoma kubara ushoma science ushoma SST ushoma English so exercise ko kwijanka ko nkegera mu rwakana answers neza kujoro ukubanza so hati ni unko muzire utakagira utkane byishome iyo muzire no basaguri hure umwana akore rino ro kubanza urinde answers zije Warebe kware yashikira ningatara yashikira umukebere ai bakamwatugariza nage rino ro kubanza bakayigo bakutera mutesi zindi urukubanda kurata horundi so ro kubanza ro kwija no kuboine answers ebuzebi rino garcyo yine buze byaki ibiro kubanza that is the pattern yes so ni bigumane bigarka mu bigarka mu so ezo nzempa plazitu vision group izindi zo kushanga uko ezo nzuba zitari zito konka nazo mukatarenze bazimo bamba presentura nimbagambira ngo rwo rupapura no rwakasente kace shingiro kumurwonga new vision ne 20 zo yes so taro kwende bazishanga hi one onda new vision ningabukede mu town zone mu Uganda izuba zirimo nawashuma hanso mu town mbara abazantungamo abazishaka kabare kanungu hona hone mbabranze bazikozereki zero kwiyawore imyanya mike munonga yitwetaga abantu umwanya nka Rwashamire no sorry that cut down after Rwashamire is called mukwenda namba kugira ngo baba agents b'empapuro mu ciceke nyamunuka actually nyamunuka twina mu agent so wabori yori nyamunuka uri kugira uti impapuro imbasa uziguza ibintu bija tukwireza mu mutandiko guzimba handika WhatsApp nanka namba yitu no tumushanju mukaga 298 yes aha nawo rubugamba nawe nogira uti nimbe basa bugambe je yito ya aha iya eje myanya twine mu abantu karentere konkantu bantu betaga so wabori umwanya ogwe no basa gukora ki no basa kwijana twatagana no ro kuwakora kandi wa magazine buriyo bundo bokushanga buri kwataha abagore manyakiyo buganta buhurura samwe magazine nazo tuzine cyo kubanza twinaho ngo wachigambe tino Harvest Man Expo 2012 kuze 2016 okwezo so nayo kubera nambore haza twinobona magazine ya Harvest Man ensia munongesho wiro muko kubanza so wanonda magazine ejo ahora ayibaguriza amahurire wazo no shango magazine ejo nemtwareje ebiriyonga so ntarme bintu bingi byo nebikwata abuhingi okulisa kurunda enjoki ukingo butunda kurebera empunu embuzi ende byona mutukakucenga byona bikukata kambo mwe mijefu tikomanya cenda tenderene yes then haruna bride and groom na ino mutwaro byanye bya fashion saluni nkai myenda ningi yankai na byo ne babirum so wano byetaga magazine zo nazo zyo mukatare ahempa baraza muhure ziri washika wogero tinyenda magazine ya Harvest Man ninga nyenda bride and groom ninga nyenda paspiroi ninga nyenda ibintu biri mu material zo kushoma ezabana bigambo byawo byamuhera turi kuhendera wa Jeff so ninshaba nimbasa kusima mwe n'abatuye no batagira umwaka guhire kana n'umwaka gumugumize mu ntagira twihire yo kubahereza ibi byona emukwetaga hara mu challenges inamba baje kwereza no basa kusindika ubutumwa obwe no diroti nyine challenge internet aho no tubatwagarikiremo kandi enshonga ndugitereza. Thank you very much. Yes. Oya no kutereza kire kawe mwe nve turanti tiontyoza gonko mwe oshanga so atuwatereza obuhame oburukogaho. Nukwe twatumwine tutyo gunakora nite Vision Group kandi no kutambuza empapurezi ebikujukwataho byona nowe arikuba nabiyebembera kandi yesigango wabishoborokerwa wotashoborokerwa cy'urukogaho bagambira okutandikira no tumushanje mukaga 298 92 nkaga 2 erya WhatsApp ndicho butundi charity katuhumure twazagaruka na nomjeni witwa wizoberi erya tarehe 6 ekiro cha mukaga ahabwe byo kwerinda omihanga utargaho. Ebyijo mu papara z'amakuru byabana bikukibwaho rya Ntonde School of Nursing and Midwifery.
Best Money Expo 2025 kutandika n'ebiri 14 okusya 2016 byo kwa 2 2025 Ijanambole Stadium. Omurebi wa TV West ogunomugisha gwo kwesingurira school fees omukazana kakwata maja TV West neja kuba negabira omunyamugisha shiringi 50 buri rwa kashatu program y'omuneneserezo okwetaba omukazanaka aha MTN na Airtel Money tera star 238 star 3 star 10 zano hangure school fees. Oyu n'umukuru nk'embaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 14 ashatu nshanju not TV West nehinda sindika video orukweshongoro mukundwa wake shongoro ahari not mushanju mukaga 2 dero tungo muchako kwesimbura binji aha Valentine's Age inkadina yawe no mukundwa wawe eshashurirwe no buraro ahari Mizabibu Gardens live band hamwe no kureba fireworks butunu ebi bishagikirwe Kazire Health Products abari gukora cyo kunyo cya Kazire Red Tonic hamwe na Power Tonic Red Star wine y'abakundine hamwe na Mizabibu Gardens abine hotel ebara hamwe no mwanya gwo gukoreramo imikoro. Oye necho urukwenda kumanya ahabukwatirine n'obuhinji n'oburisa abarebi ba TV West koro ryo munyeto no kitandika no tunga kasente kawe kaki reka tukakoremu ecyamagezi buru wa kabiri shaishatu necyuye kiro nituba tukwinire program age eri kwegesaho kuba kubasa kwejumbira mbyobuhinji n'oburisa kandi ukabasa kwetungura okurabira umwogogo hakwarwo rutoke wahingo rutoke omwaka gumwe nemyeze mukaga notaka kuzo mukatari tuyamchia seed oil tugipakinga kandi tutandikira gusupplyinga ho mu supermarket yagamu na pharmacies wano okora notaya kurambura inspect if you don't inspect you don't expect farming arimo cyama cyamani Porwa kabiri ishatu nishuka kusya shahina tuba twine abahinji n'abarisa bo mutano omuherezo wawe ndi Ivan Tsimi. Obuhabuzi bw'omushaho nibukushikibwaho Franklin's Herbal Jelly. So obwiro bwingi nikibanyi kugirira ha obukoko bwa kutahira. Yes. Hari obukoko buri very aggressive ningo bwina mani obwo kufuna erizoba nyenchakari ukaba watangiye kufuna discharge. Okay. Abantu abinje ninjango bwiro bakumanye kusinga nenzu kweje kumareka kuletera kamakira kushesha mara. Bakanja ngo mushata atakashwire we nayo yakimanyire kuyakwa. Yes, na by evening no wachimanyire because no bukoko buri very aggressive na mani mingi. Yes. So obukoko kumara bukazo mu bucara bukakuletera discharge mpango then nke must abura no shoza discharge nyingi na no mu biro bibiri buro mpande gukari mu jabuta gutahirirwa atoshanga wakwatwa na urinary tract infection etandike na genital infection. Konga kandi abantu abakukira kugira ngo etambure ku rugumbu kazi okutaho mu ruhago n'abantu bakabine imite hansi ninga bari sexually active ni maza abantu abafuterana regularly. So wabo in a genital infection ninga oburwire ninga obukoko bwatahirira ibicweka bye bikuzari binagambo obukazi nyinenda no muno gwayo ensheke hamwe na amahuri. Obwiro bwingi problem ni pain no shasho mu ndanto hamwe na discharge. Ushoboza mizi gatari gabtosha. Okay. So ejo ni genital infection. Njurire ko kuja wagira urinary tract infection
utandika huhuto wano ushohoze nkari ko kuza kushoza uburura iri nkomuro hamwe na no kwenda kushesha speed kuba wargayo ukena ngo garuke kandi waze ukashoza kake yes then ushanga no shasha no munda tabuja nguru hakono rugezita rugwire ko kuba oine byona then no ni bane byegita ubone byegita oine discharge no shasho mundanto konkano shesha na speed na waza kushesha uhuto hata hono wine genital urinary tract infection in other words system zona ziri affected zirwire reka tuzombashija ombashija urinary tract infection usually ni umanyiso nibwo munko bombachara no shango umuntu ayine kuza kushesha akahuhutwa umushija aletwamu ibyatakwetegereza kandi ashashana no mundanto abuja nguru haguruzida rurwira kwakuza genital infection twanda kujango mbwene ngo tubakagira actually bit different because our system almost nemwe then no shanga ngo ubumanyiso bwena ni bushana konkatu inabo kushanga ngo kandi infection no mbashije yarengoro hago umuhando go kushesharamo ensigo yatahirira ubushisha bwabo ninga umumangoskoro ife ushanga na bugazimba ushanga yes hata ho nyaba ya genital infection is serious yes konka symptoms nizo zimwe eza genital urinary na za urinary tract infection umbashije nzishana I get it yes ubuhabuzi bw'omushaho bw'abantu bukukibwaho Franklin's Herbal Jelly. Nyenda kwakira umukashe shaka nko twakumanyise program ikirisi mukatwatandika shahemwe hazaba shaha ibiri nedacika ezarengamu actually nedacika ni 5 bitu ntwenda kusima iwogumira ha TV West umukashe shaka nangwa na burijo kandi bahatwatandika ikiganiro cyite twatwagambire twatwakumanyise ngo bwanyuma wawo nza kugiraho umugambirizi wa second division yamahe hanuya umurumbarara Major Shoncho Tabaro uba hatorukora nka public information officer ninga shwa binkweta spokesperson umugambirizi niwe twina hanuya studio yes izoba rero mukaga yo kwa kabiri echo nitaresta no mukoro gweri izoba konga erizoba twenzere turebe amahe gine bujunani zubacho munkura na yihanga aho kubihanga erukuza kukura buri hanga ariyo nariye namahe tukimanye Uganda namahe UPDF mbwen gine bujunani zubwachi ninga shinga contributing gachi omukura si hanga bizabye nantuganira hanshonga zityo akwa tubarebere uyireho byugira ngo ntumanya amahenga abasirikare ku Rwanda ntaro no this time nakorwa ibintu binje munonga engineering brigade nebindi so ndira bantuganira tutyo nyewe ni Vincent Mujurus kandi nyenda kwakira afande first of all wabare kwiza banza baramusaba kutureba TV West wabare munonga umanyi Mujurizi wabare kwiza kandi naba viewers aba TV West good morning yes afande no twinaha kandi ndwizaganira kusya shahi ibintu ndashika 10 kwe bitu nyenda kubanza nabamanyisa ngo program age twine aba Franklin's Herbal Jelly ikine kitongore nabaceta
Wisdom Creations nabo ikitongo icyo bakweta Wisdom Creations nibenda kwanjura kandi bakumanyisa kubine amajuta aga Franklin's Herbal Petroleum Jelly aga n'amajuta marungi baginero bagakozere aba Wisdom Creations kandi bakumanyisa ngo bwa hati amajuta aga ngashangwa ombicweka bitari mwe na bumwe byihanga ryona waza mu supermarkets waza mu maduka waza nkahi no bano ugashangamu kandi bajyaho ngahamba ibintu binyi munonge ndwara zo mbere naki bitoruga kosa aterera nagatamba ko koma kombiri okweyagura ebakweta skin rash embeburo pimples ngatambe biguna n'amazomba n'ibindi yoro kubana ugakozesa so aba Franklin's Herbal Petroleum Jelly nibashangwa omyanya yona omurimbarara za Queen's Cosmetics Portville Building bakushangwa Vision Cosmetics Abu Dhabi Building bakushangwa ningasho Fresco Supermarket kandi waba uribanda bashangwa muri Mugabe Cosmetics waba orintungamo Manyere and Sons waba uri Singiro aba Clear Supermarket nobasa kubatera hasumu ya note mushanju mwenda igana 25 note emwe note yorkwenda koragana naboka agent ningo mushubuzi wena ninga client nonda gakozesa teresme ya note mushanju mwenda igana 25 0 emwe note nyena no kumanyisa ngu iwo wena orkwenda kusindika message abo kuba we should interact on program ejo no yakozesa yetu ya WhatsApp ya note mushanju mukaga 2 98 92 nkaga 2. Our WhatsApp number is 0762 98 8262. Okozena ambejo oteke obutumwa bwe ntwiza kubutunga ntubushoma. Nanakigambe Vincent Mujurus twine Major Chocho Tabaro omugambiro zuwa second division yamahe kandi rizoba ntwenda kugamba aha bujunanizibwa ninga sho mugasho gwamahe omunkurakurana yihanga in this case UPDF omunkurakurana yihangeri yebare konka wonoza kubanza watushongora ka happy birthday because it is the 44th birthday yes emyaka binena obu UPDF yazarwa yes so tarehe 6 ni 6 ni Kiswahili tarehe norunaku so tarehe 6 norunaku ninga nizoba eri abo abatan mbene UPDF ntiheri kutandikira abantu abena mushanju abantana na babiri na informana na bashatu then nembunda abena mushanju kabamba bagitahirira UPDF yatandika so shemere kuteshongorera ka happy birthday so elizoba ni birthday yitu ka UPDF. So now UPDF is 44 years old. 44 years old. Happy birthday, Afan. Oh, thank you. So national function is richotera konka tutaka ichirali yecho twine heji tukweta ame wiki. So eje wiki erigumiza meka zomu tarehe 6 kaikebiro mukaga tuba twineme ibintu binje bitukora ntweya nitwombeka amagwaro nitukirininga amagwaro nitu improvinga hamyanye itariye mwe nitu mwenu tutwire nkito nka second division ebichweka ebiturimu tutwire nitu cleaning kanungu chihi abasirikare ne bakirininga ne bakwatanisa n'abantu nitubyara emiti waza hano bicweka bakine makajura nitonza kubyara emiti ko abuja mutwine jura emiti tujibikire tukatunga emiti ku rugo mu NFA kisoro kona nitukora kabare nitukora ntunga mo nitukora mbarara tubye turiyo mu ruti nitukora so nitushemererwa munonga abo kwani twije ukorunaku ogwera izoba uru UPDF yatandikiriho kandi kuri kurgaho kinana na gumwe
ebiri mukaga byo kwa kabiri hato ijo reba UPDF neguma nekura ergo by then it was it was Popular Resistance Army umwezo gwa mukaga June ya NRA 1995 constitution yajikora UPDF yatwa mandate ya tuire o protecting interests za Uganda omunda Uganda na abroad kandi kigendere gwecho okuletaho safe environment turi kubasa abantu kuturamu kandi bakakurakurana to prosper, to live in and prosper. So omuku exercisinga age mandate constitution yatire aho nituretera okukora ibintu bitari bimwe na bimwe kukorera mu Uganda tukakorera heru yihanga kandi owe namani turi kugiha omukicweka echa constitution ningashi article 208 section 2 na article 209 ya constitution yihanga. So UPDF ni heri yihanga ni heri y'abantu abo constitution ni yeri kuteka ibintu byona ebi abantu bari kwa nibenda ningihangarira kwenda konga ko kuzomu akacweka ka 208 kashoborora UPDF tushimira kuba turi tuta echo kubanza tushimira kuba turi nani partisan mweni twenka UPDF ebi parties byanyu tugizire ki titubiri mu however to exercising our rights to vote namana twaza kuzomu karuru electoral commission etiro road map twaza kuzomu primaries bamwe nibije kushangana bateka kuno basa okukozesa UPDF kurona interest zabo inga ituturukuza kuzayo because itwaho turi amahega abantu oba muri abadini ki oba muri abakristayo oba muri abakatoliki oba muri abasilamu muri Pentecostals Orthodox oba muri traditionalist itwe turiyo kulinda abantu. So UPDF is impartial twine aho turi kubasa kugwa konke kikuru munonga ni to protecting interests za Uganda z'abanya Uganda Uganda na heru yihanga. Number 2 to have national in character. Constitution netuhereza obugabe bwo kuba national in character. National in character nchimanyisa twaba nituombeka UPDF buli obwire koshanga amahe gari kurwo mushweka kimwe badira ngwaba n'abahinji abakigezi muzo mukuhinga ngwaba n'abalisa muzo mukuhinga amahe gazo mushweka kimwe kiretaho entare zitwabire tuyineho kuruga tumazira kutunga independence paka kwiza kwika 1995 85 nubwo kurebaho kuzi nyinji munonga so toba national in character. So twami turakurutinga buli district tugihereza quota kurugira population eyeri kubagizira ki eyeri kubayini twagira ngo district yacu hura abantu nibinji munonga kurugira abantu abuturu kwenda niyo percent zeri kugira ki. So that is transparent kandi toba national in character. Amaino shanga abari kuruga Karamoja abari kuruga Bundi Bujo abari kuruga West Nile abari kuruga Karangara. So every Ugandan is represented omumai. Then tutunga those are qualities is the constitution yatwire because we must represent the interests of the people. To be patriotic. Joro kureba abasirikare bo oba itwa mushara ntureba bane bagira ngo imishara yaba mike itwa ntugira ngo ituntu tukorera ihanga ejo abo kwantu respecting a constitution. Then tukija twaza ahandijo quality ya professionalism ni traininga kwenda ngu all aspects ezir kwata human life aketa for njolo kulebera ko kujo mu UPDF no shanga twineyo department ya medical services, doctors qualified like any other doctors to general hospitals everywhere, referral hospital out in a unit yona to in hospital kandi aho kugira ngo yitwe turi amahega abantu buri omo wena
abantu ababurijo nibikirizwa kuzomagwariro gitu nkamakenke titukubinga abantu mburamizi titukubinga abantu cyamugashe clinic so otobaze cyo turikuba tuyine nitubagana n'abantu then tutungamo departments za engineering mbenu ka engineers brigade tutuyero mu gukora engudo okombeke ibishaha by'empira kanambore tukagikora okombeke ntindo ijoro tukaturi akatete konga kuturi kuzumye ibyo kombeka kandi kito nkama tuje tunga challenge hatuje tukolera abantu tushanga mu politics zanyu asa muzo politics muyomba konkito tukoro gwitu tugera ki n'amagoro n'ahandi then endijo quality disciplined tine institution eri kukizayo okuenforcinga discipline ka UPDF because I think wagambecho before you continue I can maybe interject wagambecho ni nkujuru I have the few soldiers I have interacted with kana mnonga bahiguru they don't act the way you expect kugira ngo brigadier major whatever canon hati okwakuba na atwaza na abasimpo mnongo gumanoye buzano basano kudoutingo tukokani kweninga so discipline is highly accepted and I believe ngwaba bakishuka on mbahandling in their way. You see ekintu chora nichetanga mu discipline every aspect of life you need discipline. You need discipline even the way you eat. True. If you don't have discipline, what in omukuria, you end up getting diseases, non-communicable diseases. You need discipline, no kutambura. What in a discipline, no tenesibo no gumchina. Ninga no chiribatamu. You need discipline, omu byone byokora, omu community. So discipline, itaho mahe ni nakashonshere chimeno ni kapira kamani hanitwara yo muntu hanitwara yamahi. Then tuisha tugeraho akandi ka quality akandi ka kuba tuhire UPDF must be productive nchoro kureba turuka tuzo mu activities ziriko basa kuleta sente eziriko basa kurakura niya you simply don't sit and watch. No turugayo tune departments nyingi munonga turugayo tukora tutinga aha tushemera kuba tukora ahabwe nkurakurana y'abantu because you see hari hentanisa actually hari a small gap between development and security. Can now the question shouldn't be development first, it should be security first, because peace and security is the strongest pillar. Ni pillar ya mani ahankurakurana ikintu cyona nubiyo kuba nkurakurana yawe nk'umuntu when you are stable no manya ekintu cyo gukora when to do the right thing oshimira kuchikora yari kuchimira kuchikorota oshimira kuchikora at what speed. You understand? So hati kuturu kuba productive in a way after creating what we call enablers. Mwene binte biru kuyamba ebinte bindi okubaho okutakinga press. So they come as prerequisites. Yes. Nibanza nene bindi bikuratira. Ebindi bibona kuratiraho. Hati waza nko mahanga gandi agatari stable. No shanga no government yo kubire ine sente te kubasa kukora ngudu. Abo kugira ngo ngudezo tizine security. No government yo kubasa ne basa kukora sente. Amahanga gandi gamwaga agine conflicts. Abantu government te kubasa kombe kama gwaro. Government te kubasa kombe kama shomero. Because a neighbor area foundation ya peace and security tejizerechi terero. So UPDF constitution yaturangu kandi byona maheza kubikora mushemere kuba muri subordinate to civilian authority. So muri kureba itwankereza and celebrating ataresita konkaba kama bitu kama he na abategechi ababurijo bire byo kugira ngo umusirikare nke cyo no tugambira ngo wabo umusirikare ngo uri major nuza higuru y'abategechi ba nubu kuje ine motoka yawe tine stick ukagitarukuto niba kitere cyoma bakubuza ngo kitari kushashura umushoro ngo munya Uganda ndisho umushoro gwa street parking no gerachi tokuje kajoti nyondi major nyoti kushashura umushoro gwa street parking tokuje okazo mubara ngo bwa karumbwire bwa basirikare bakari
ukazombaro kanyama ukaje utumanyo we bakuletera biro tumukuma ngo ndimeja ibyo turi kugira ki so na chama rero si wano na kusamuninga we are lived together yes community zokwe aho ntobujuruzi yes so rije we nabanaza no mu nchiko za sero yaba inobwira riyo no mustamo musero muparaningero cweka nozo wawe n'abanashona hotabije mizi bagasharaho hatubwira bwakari uko tari batano wameje akakuterera simu ninga kweta ati mujene mu connecting amizi biru ati mujene mu gishashuri kungana national water nejane kwiyaho ne ku disconnecting amashanyarazi ne bakudis so ezo zona ubwo n'ubuntu bucyo buri kwereka how we are subordinate the civilian authority so ejo ne article ya 208 section 2 eriku defining what we shall be. There shall be an army. There shall be a force to be called Uganda People's Defense Forces. Eshemelo kuberieta nani partisan. Eshemelo kuberieta national in character. Eshemelo kuberieta patriotic. Eshemelo kuberieta disciplined. Eshemelo kuberieta professional. Eshemelo kuberieta productive. Kanda amuheru subordinate to the civilian authority. Ejo ni UPDF. So otakagira bitshobora kuba nitukora ito twani tukora ntubanza twagaruke nyuma twayishujuma awi turione tureba mandate yitu nka UPDF tukwisene to protecting interests za Uganda Uganda na heru yes aha politics as constitution ya twiri nizo turimu yes very good there we are ready to go then had standika nibici ebindi ebi constitution eri kutubanja ebitushima kubana tukora turo tuganira ahabukuru bw'amahe omuntu nguka yihanga already aho twahika twine Major Choncho Tabaro hanuye omugambirizo wa second division ajeite yahe tukumanya now ariyo na tugambira itwahika already no rebera chimungu it's very hard to develop without the army aboko atwareba obujunanizi bwabo na neba rukora so now waza kwetegereza je oku UPDF yajiro wakushobora aho constitution nejitaho ngiheri yihanga then ebimurukora na byutwarebire nanyezere ngo kiraka hango maybe turebo the achievements zihe ebinde byo kujyo twachereze because ngo kwano gamba yes hariho ibintu bitakwera kimwe some things are always continuous konka at least when it comes to peace and stability nechintu tukureba tukagira umuntu wena nabasa kugira nanerva ko batakusima you know naturally those people kongo umuntu nabasa kugira but this army has done its best ati nole awaza omu UPDF twirene ebya achievingire no banza wareba UPDF shimere gukora ki function ya UPDF niki Deno zaro gumano critiquinga aha UPDF chikozire ninga techikozire aha UPDF chikozire ninga techikozire aha UPDF chikozire yes chikozire echikozire to what extent so UPDF chokubanza tutakagira mu achievements no kumanya echokubanza kandi nitulinda ensharo zihanga ya Uganda hatagira abatahirira ihanga kuruga hero yihanga kandi numunda umwihanga kuguma tuye no businje that's function number 1 function number 1 to protect the sovereignty the territorial integrity of the country tuchikozire the answer is yes oguno mwanya Uganda no mwanya ogoro kubasa kuzahara kuto arota uneziri kora 24/7 no wasano kuza street high street mbararo mu town ostama high street oyijana fraska yawe iri mu cyayi polisi neje kubuza yoriya kandi nokora hoki utunyo nahora nayenda kustama kutegwa mabeho kandi kureba ekurabaho amahigija yoriya onyaka cyayi bushesha obwiro bwakari tine nuwo kubiyoyine shiringiga numushaho okota kwenda ngajiro wakimanya ngo yineki ngo yine sentezo oguno mwanya Uganda eyo ru kubasa kuvuga motoka okashara mutinyo nijaguma nintambara nyekiro nimbiya amanyumushana
kandi nibabikora nitari abashobozi bitu nibihe bitoki isingiro nibihe byo kurya kabare mondi nibihe umwana inkahe kuzuri ko bashaye ngo zekiro ngo ni hari amabeho imodoka noziri kuzarukuto naje vugo shange ibitoki nabitwara busoga jinja odije bitoki nabitwara kamuri undije bitoki nabitwara West Nile avuganye kiro tokahurira mu hino umuntu wo bakwata so Uganda ni hanga kuturuka aha binde bitukozire n'umwanya ogoro kuvuga okaruga Karamoja okaza Kisoro okaruga Kisoro okaza West Nile okaraba mu byaro okaraba mu forest zone zitwine hati n'umuntu kwemerize akujya tireta shiringi 10 aho turi kugambira shaheje so cyaba baba ry'abashuma kandi abemirunde minyi badiringa nabo niba hari abantu bita abashuma bita baburisho mutabani wawe niba wawe umuntu uri kutura nawe umunyabuzare ari kumanya ngo watware bitoke Kampala atera abanywani be ati mugende mutangire nkahe Kibega kongo bwiro bwakare hari ibicweka ibyabiro byo tutakubasa kutambara kuzira kubasha 12 n'icweka utakagire nahiziba no kuyaya misto kugira ki tokuzaho gacira then ukigaruka ushaka ngo UPDF in a function yo korengana n'abategetsi ababurijo kandi no kwatira hamwe umubwire bwa national disasters ninga emergencies UPDF ekikozire oleba karandisira disease bene zibaho budunda Kasese floods Kasese UPDF nezam UPDF za rescuing UPDF hereza aid gabakahunga gabashi ejo function UPDF ejikozire you critique what level 99% 100% otijoleba ngo UPDF mshebe kwa neretaho enkoragana n'abantu ababulisho foster harmony and understanding between civilians and defense forces enkoragana yitwine nyowe niwe elieta abasirikare bitaho bari hona umurubiri Chamugashe Mburamizi Katerera enkoragana n'abantu ababurije elieta tukutunga complaints abasirikare ni banyaga abantu abasirikare ni bazo mu mabara ni bazo mu hotels ni banyaga abantu so ekikwereka ngo constitution yatuyerekwa aho no critiquinga aho no tahotiki nikibani kigendaje ushuboga rukogira UPDF shema ko bane engaging mu productive activities for development of this country as productive activities ni ngaziha as UPDF oza nambole oleba repair renovation of nambole UPDF oza referral hospital mbuya abari kujombeka ya UPDF ni ba UPDF oza gomba mu district ya Gombe abari kombeka ni baha UPDF oza jinjo mu hospital abayombekire ICU hall ni baha UPDF oza Kisoro Bunagana abarupere injire health center neha ni UPDF oza Butyaba abombekire health center 3 muri Butyaba ni UPDF oza Nakasongora ni UPDF oza everywhere ni UPDF ozo muka so what is that UPDF etakozire eky'abantu bari kwenda gutukore nokireba so emirime nyinje batire tugenzire twagikora mwe nato okimare ibyo naweza kubireba ugaruko giroti mwe ni UPDF what have we achieved aho nuri kuzakashumu ukareba UPDF gizire hati wareba kwiha 19 na mukaga NRA UPDF ebasize okusinga ninga shi to defeat more than 25 insurgent groups or rebel groups 25 of them yes more than hato garuke nyuma yebuza kwezi ngwezi UPDF terasingire tukabira turi nka Kongo twine militia groups no be worse than Congo maybe ushanga kamwizi aliyo arwanyinga induga rwampara Ruganda ushanga ngo niyo komanda wa militia eri rwambara Rugando and you are known and seka kurugaho ushanga ngo ndijo ngo ni militia komanda ngo ali Kibega ndijo ngo ni militia komanda ali Wizwera ngo mahanga gande bituruka bantu tureba so as insurgent groups harimo nka
actually nentaro nyingi UPDF egwane kandi kasinga harimo nka Western Bank Front zone kasinga UPDA Uganda former Uganda Army Uganda Democratic Party kiri muntu itongwa ADF tudusinjire mirundi rukurenga nkeshata you see so ekikwereka ngu UPDF rimune kole bintu byinji muno kwayo ndagazi banzo mukahumuro kache munonga program yitu ekizisimu kana nagambire kare kandi kurugasha ibiri okusya hati turiyo tugitwara mpora cyare ntuburo budashika butari windu tukagendera tukarwa mu kiganiro iki tukazo mbindi konga simu nga program ne washa 3 mu studio ni Vincent Mujuzu twine Major Chonjo Tabaro omugambiro za second division inkambi yamahe ya hano yambarara ariyo natugambira umugasho gwihe ryihanga umunkurakurana yihanga and case study of course ni PDF turiyo tugenda tuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe twaza kumuro kace ni nkumanyisa ngo twazo mukahumuro kose namba yitweji hotel message so that we can get your feedback 0 mshanju mukaga 2 98 92 kaga 2 banho wata message tuiza kujishoma katumuro kace munonga tugarice Targa TV West. Look out for StarTimes Solar to unwrap your lighting and entertainment experience this Christmas. At only 700 shillings daily charge, get yourself a StarTimes S50 that comes with lighting, phone charging, strong lithium battery, radio with a flash port and a Bluetooth speaker. For more entertainment needs, get yourself a StarTimes S130 that comes with an extra 32-inch TV screen and 2 years free StarTimes subscription. StarTimes Solar, more than just solar. Your entertainment needs, Showmax has a selection of plans for you to choose from. The Showmax entertainment plan is perfect for you and your family. Watch Showmax originals, hit international and local series and movies. If you're a solo streamer, you can get all this on one mobile device. And for all the die-hard PL fans, catch all the live games on the Showmax Premier League mobile plan. Showmax has your back. Sign up today and let your streaming good life begin. Uganda, are you ready to kick things up to the next level? The Uganda National Lottery brings you Sports Stake 10. Predict the results of 10 football games and win big. With tickets at only 500 shillings, join the fun and make your predictions count with Sports Stake 10. Sports Stake 10, your ticket to football glory. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions.
yabare mnonga Guma TV West twahumura kace twagaruka kandi tutandikiraho ahitwahika of course tugumiza muna program ningashi kiganiro citu actually edakika zitu hasigaye edakika nkamunana kandi twenda kuzikozaje mu studio twine Major Chonche Tabaro Public Information Officer ningaso mugambirizi wa Second Division Makenke hanuya so tureba obukurwa mahumuntu ngayihanga wochire no tuhereza some of the achievements mbeno echo kwanza nabagambirire nti UPDF eresiriho ubutebeka fumu ihanga ryona nisharo zitu aho UPDF yahangura intaro nyinji munonga haruno rutaro wabire really supported funded by a government Sudan Khartoum. That's public knowledge. Ugo tukarusingura era yeko nitwamusingura ADF tugisingura tudiyo kilometers nka magana 2 inside DRC kumenga shwango ADF tiagaruka nkahe because hata abantu norenka bondi bujya abantu bari kora factories za kokoa engudo ziriho abantu bari mu businesses abantu nibahinga emyani factories emyani so we have niteka kumenga shwango sharo zitu twazirinda kuri kureba industrial park sati zigire everywhere mbali industrial park Kapeki industrial park mbarara hana industrial park abantu nibakore sabuni abantu factories zikora cement abantu bakore mitahingwa so noreba ngo because of echeniko basa kweta awareness ya money campaign government etireho development is moving massively buri omahalevo yeye hine kintu cyari kugira ki ecyakora so ubwo kintu cy'umuntu ari kuza kuchikora itwenga UPDF tshemere gumana teko environment yo muntu ogarikora mekintu cyakugira ki ekiri kubasa kumutahiza meno ngati there is what we twiro mu regional peace there is what we call regional peace and stabilization regional peacekeeping hati kuturi kuba twine usinje mu region yona kiretera abantu abari yo mu Uganda ngato muchere ni guruga Tanzania heti no businje tigurukurugayo kandi tugwine tubana tugwenda ebintu byitu nibiza Tanzania movita majuta nibiza Burundi nibiza Rwanda nibiza Eastern DRC so niza Kenya nibiza no mu Sahel so nitwetaga UPDF twire for example tukazo mu Central Africa twaza South Sudan twazo mu DRC twaza Somalia no kumenge shwangu na no businje butu no mu Uganda na neighbors abatwehingurize nabo batunga ubusinje kandi kuba kutunga ubusinje obwo atchereka ngo twagira ki abantu buri omo at one way or the other hariho enkurakurana y'amani okay yebare mnonga twatunga message aha message negira ngo mwebare mnonga program ninye dafini okuruga kazo ni nsimo mu muhango ogwo UPDF kozire kandi nangwa hati nabakoregana n'abantu baburijo ecyabire kitaroho ubwo rasima ondiro najangu ninye Dickson mujurisi mwebare program ni nsima UPDF ahabo kuba ekatukorero rutindo rwitu rwakatete this is feedback yeah that's the engineers brigade hazo wazo mu engineers brigade kozire ni byinji munonga nangwa kutushaka kutunga time tuje tugambe nka ebi engineers brigade kozire we need more than 5 hours auka tukabasa kugira 5 hours tukabasa kubimarayo so noreba ati tuzomu supporting allies hati to tini hangerera kubaho litine allies tino muntu uri kuba hatine munywani we actually afanye nanyenda kubuza yes when achievements that UPDF is massive ngomazima yes no twakwatazereze ko ngani tubasabiza kugumza muntu yongerayo kuganira mu program zitarazimana obundu bwire mukana ngenda kubuza specifically why do you now because now okurinde ihanga nensharo zariyo ati mwe numurenga ho muzahero mwe tubareba nkabo kutahira itwito ina wa own wisdom ntwebuza ona atunorumba na handi why no tikurumba handi yenda kuturebekerera nka aggression yes tini hangerera kubaho this current modern state so situation eri kubaho riri ryonga. You cannot live in isolation. Actually, but you interdependence of amahanga. They depend on each other. Yeah. Tini hangeri tari kubaho. Nico nani kugambira ebituriko tini ni biruga Tanzania, iba tini ni biruga mu Uganda. Nangwa nico kurebera itonga UPDF
nitugumane tusima mukama witu president his excellency president Yoweri Museveni because nagezeho kugira can we have regional cooperation nitubasa gukora agreements eziri kwikiriza free trade mu region ochiwe ine bitoche byawo bivugo bitwara Burundi batakwiro no mushorono ochika oshange chitochi ni kiruga imitwari 10 aho kwati babini ozo muri Eastern DRC ochitwara bitoche oija nebindi you see so kuturukuruga tukaza hero y'ensharo zitu aha nkoragana nungiye turi kuba twine na government sezo kiyamba n'ibintu namboye nkawaza nka side ya Beni nureba siminti neza yo beers na breweries Coca-Cola kandi kubirukuzayo nigo mushoro uguru kwijo mwihanga kireta yo kurakurana hatawe no government iri kugira oh yes esente tuzine ntubasa gukora northern bypass yambarara you see so nitwetaga obusinje everywhere omunsi yona region yona then abantu bitu babasa kugira ki babasa kwikoma mu biceka bitari bimwe na bimwe konga kandi twija shwa tukorengana mu nabo turi kweta allies nole nkitu aho na South Sudan nitukwatagana why kon akarugo mu South Sudan ija kututera mu Uganda konga Uganda ko ya mu defeat ingere aho ngo tukatu ine koragana nonje na South Sudan to operate mu South Sudan to azo mu Central Africa so we operate very well recently twine enchiko namahaga Rwanda RDF kureba enshero zitu taba mu petty crimes terrorism abantu tiba crossing kwari crossing atwagira ati mujulizi nitumwenda ya na lete bizibu byinji munonga mujulizi ali list ya wanted is an ADF collaborator nitucooperating smuggling tituri kugenda no kireba so ikireba kongu tukusema tuyenda ngo buri kintu kitambura mu order n'umuntu wa bulijo na wagire ki afunemu kandi kuri kwija side ya disaster and relief UPDF aho mwenu nkijweho ningani ndeba bakomanda bitu baliza bududa tuturo mu floods helicopters zirete byo kuri helicopters zya lifting abantu bali trapped tuzomu recovery misozi yatenguka landslides tuzomu recovery so you see so ebyo nibyo nishimo kubana tukora konge ebyo nakuturi kuba twamazire kubikora twamanyira muti twine hotelalize bo mwihanga hati tuzakinte shimero gukora umubwira bwo businje during peace time tushime kubana tukora ki buri omwahali umunya-Uganda hali akanta koine kakozese okutunga entasa kakozese kutunga entasa government yetiro programu abari kutagetinga because no rankemya kawere creation operational creation household zizyo mu bworo zikazi yo muri nkaga na 8% 68% of the households bakawari outside money economy kongazi we speak now PDM atakijiti tubire tuyari 39% of the households hatukuto after 2 years 3 years baza ku evaluating a performance ya PDM niza kushangira nkari 17% so tugira ngo buri omahari obori wa chapati obori wa boda ni bintu byo kubasa gukora yaba notaso mutwaro nyencha karo kongeraho mutwaro abahinji muteho value hati turi mu peace time tuyino businje environment eriho enaboraz government zitireho engudo ziriho amashanyarazi gariho okutambura tuyino businje buri omahari mujurizo ryo amahurire hagira kantu akora akari kubasa kutahiza yebare mnonga thank you so much abo kuba ejo message yaheruka nayo nyotinjero ku rugo musirikare because hati nibye hati yo bazo imagine ngo musirikare nakugambira kongera antasiya yawe that be his duty so we bari mnonga message nunjejo akuba ntutagihanga ry'abantu binesente abantu binesente tubako involvinga mu crime yes because byo munana protecting ebyatira so we bari kwiza fande omustudio twabatayise Meja Choncho Tabaro spokesperson wa second vision kandi wantuganira ha bintu ebi amahega shime gukora omukura kwa nsihanga twatandika nabyo twayena nabyo tubasa kuyongera ubundi bwire nyenda kusima abo bwire bwawe mwebare no kutwikiza kumana tujaha kandi n'abantu babulijere zane birthday yitu nitubashaba mwebare kwatagana nitwamahe kandi rukunde gumeho okay thank you so much abantu batureba basindika messages mwebare kandi kurase kinde chweka simukane kigendo Misha TV West